Mitolon do Romi Ami'al 祈祷每一天。Mapahanhan ko urib ita i laluma no sini'ala no gawas， 在上帝的恩典中安息。Sarikaga mapulong 平安 ，Malatsai kita a milayap do suar no gawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I kasalakan tusa pulo tulu atsefang tusa kusafau atusir suarsa katayar tu 6 a rumi'al sa kapito a rumi'al i akakatayar paslaan ko kuli atau matayalay iso a ruma a finatsalan atau pinaorib iso saan 要工作6天，第7天不可工作，让你的奴隶和替你工作的外侨，甚至你的牲畜都能够休息。出埃及记23章12节。Sarikakaaw, irago suar i satapangan, palamatlan no kawas ko sa kapito a rumi'al saan. Urasaka, pahanhan kita i sa kapito a rumi'al a tsaay katayar i, o saka sarutsuhlaw no falutsa ita a mitaong to kawas, ato saka sinanutaw no falutsa ita a miharatang to sa palamat ningra. Ta masafalo a mapaicer ko urib ita to ya rumi'al。 创世纪记载，上帝祝福第7天，因此我们在第7天休息不工作，是为了让我们专心敬拜主，并且静心思想他所赐的福分，使我们在那一日生命重新得力。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw o matumasay no sa palamal at umikumi isu a rumi'al o sa kapito a rumi'al. Saka sa rudzotan ako ko falutso a mitaong itisonan to ya rumi'al. Ta sa faluhan isu ko urib ako. To sa kachiitser ako a militamo to faluhay at stay a libay. 上主啊，第7日是充满你的祝福和恩典的日子。我要在那一日专心敬拜你，你就更新我的生命，使我有力量迎接新的一周。Pakai ni i taramanay ang nganganotapang ji Yes Kristo Amitolon. Amen. Nanay mapalamal no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。